waro pendim kadus turiti katwa iman wailong isnya wan marcawi katwa dang em kiru kini wakso yetre yete snen peteng moyong i wai baham cha penbet yo tercaj kamenre oki waro pendim kadus turiti katwa iman wailong isnya wan marcawi katwa dang em kiru kini wakso yetre yete snen peteng moyong i wai baham cha penbet yo tercaj kamenre Kenmum to du iksier Hampe ye rong cisni ya samboy usa biar Domulang naik kordo Dang em sarak sarang Kenmo ye ni yong i risendong tepen tentang Cibun iwa tercia Kenmum to du iksier Hampe ye rong cisni ya samboy usa biar Domulang naik kordo Dang em sarak sarang Kenmo ye ni yong i risendong tepen tentang Cesta pertai uim Hajrong kabai remah Wakiti uberca Tepo ni akendra Yeman berubah gerbang Imarat kisim kida Kiwa kilo yerngam Ina dong cadong kijing perkudai lang kanyam motarun kom belai kenrat yai nei jingjang wa nei chitom yo im suk im san yanom hey yong ni